ơi lưng lên nhưng mà đong tơ nhưng miền tầm điểm đây đắp lưng đây spe bong têแล้วเมียเนี่ยว่าโทรไอ้พักเสียสมองให้พวกร้านเกย์เลิกได้ดับสเปรย์เกย์นะวันเจ้าทงแหมมจ้ามาว่าทัวร์นั่ง 哎呦我的妈！ โทรแต่ละพวกบกร้านมาบุกโตอันจังเอาจะไล่ไหนบ้างโตมาบุกร้านอันจัง ôi bong ơi nhung sung to mấy เฮ้ยนี่โตเตี้ยอ่ะ bong ơi nhung sung ห to มดเตี้ยไอ้ bong nhung sung to mấy nhung chol ไอ้ตัวแก่สมตัวแก่บกร้านอันเนี่ย nhung ban miền Ả Rập bẹp nâng tê được bong ơi mấy nhung แม่ร้านไม่ไปจริงจัง bong ơi nhung miền chết tà ná tê đời xa mấy đặng mà cái bong pi tơ thừa chất hiên chẳng tơ báo hiện bà hơn tê bong ơi nhung sung to miền tầm điểm đây đập lực đây spe tê nhung ไอ้ miền song ไอ้ tê พวกอันเขาเองอ้างเรียมได้ดับไอ้เจ้าเราบอกให้สลายนี่เราบอกอันสลายเนาะดูแค่นี้อ่ะ bong ơi lực lên mà đong tơ bong ơi ไอ้ยังไอ้ที่เล่นดองไอ้ได้กลมจัดปัญหาล้านบอกให้สลายบอกอันก็สลายดูแค่นี้ bong ơi lực lên mà đong tơ nhung mau bị sọc nhung miền lôi tê nhung chol tà ná ơi bong ơi miền tầm điểm đây đập ไอ้ spe ชนกันนะแล้วอันเตี้ยซองไอ้นั่งกลางนั่งประมาณอ่ะ mà nhưng mà กลางนั่งมาเธอปูนเมินนั่นแหละไอ้เจ้าบ้ามาร้านนี้ใบเมินเนี่ยอันเธอกลางของปูนเมินไอ้ต้องปัดน้ำปูนนั่งมาน่ะ buồn mơn chiêng อ้าวอันจะต้องไงอันที่สมองไปไอ้มองมาโตนั่งเธอไม่เธอเอาจากบ้านเลยไอ้ nhưng mau bị sọc nhưng ăn score pleu tê bong ơi hay lỡ mà to nhưng miền tầm mà to nung quê bờ sân song có song ăn cướp đây bong ơi lực lên mà đong tê bong แล้วไอ้ครัวเลยไอ้มาโตไอ้นั่งโยแต่ไปจำโยแต่รู้โยแต่ไอ้นั่นหนาเธอไอ้เธอเอาจากบ้านเลยมาซองอัน bong ơi lực lên nhưng mà đong tê nhưng miền tầm điểm đây đong lực đây spe bong tê แล้วเมียเนี่ยว่าโทรไอ้พักเสียสมองให้พวกร้านเกย์เลิกได้ดับสเปรย์เกย์นะวันเจ้าทงแหมมจ้ามาว่าทัวร์นั่ง bong ơi tức đây pin nhưng tụm mau bị sọc nhưng ăn score pleu tê bong ơi chia sài tê bong โอเคแล้วไอ้ก็ตักได้ไปตรงอันเนี่ยโยมโตนั่งจะรู้ด้วยก็ประจำรู้นั่ง 哎呦我的妈！ chẳng đồng đặt chặt dồn tôi tôi lụa con nè ดักจัดนะมันอันเตี้ยสมองไปไอ้นะ bà แล้วมาโตนั่งรู้ไม่ก็อดครบเลย bà ตัวต้นหัวบ้านก็อดครบเลย bà แล้วเอาเลยซานมวยมาตกแตะตรงอีเจี๊ยบอย่างงี้นะเอาเมียนลอยซองอันยังชมกันเนี่ยน้องเจี๊ยได้ chẳng bong dồn tôi lụa อ่า ôi mình được bong châu qua đây hay đây có bong chất đạch thom người ta mới bong còn บอ mà จะ to ได้ cái ไม่ cha ไปชิตัวพักเสียสมองไหนนั่ง động lực rồi giọt อดเลยอดหัวเจ้ยตึกลานไหนเนี่ยตึกลานไหนเนี่ย nè chẳng bong thẹ tê chun poi bong chi tê đũa bao của ba ngộp đó bong ná ไอ้ก็ได้ช้างเนี่ย bà thẹ tê bong hay bong cho tôi lụa tê hay là nghĩ chậm bong tê ở nhóm á ná ไอ้ชอบใส่ปลาลานไหนนะอันจีดำหัว ôi nhà đang làm nhóm ấy hả อ้าว chẳng nhập chui hồn ná má ba bay lang má nhóm hồn ôi bong pe bong chi bong còn plei pẹ mua sập tập phiêu không bong หมวยนะ bà เอาไปตายใช้แป๊ะ bà bong nà ไปตายแต่ไหลมาเมื่อไหร่เนี่ย chứ là nghĩ đi bong tư bong chui tê ở nhóm đó ná chẳng phải khục lôi bong thôi chỉ được bong thọc tiệp mấy lan mình chi mà to nhóm trong ban lôi phân nắng bong กันไอ้ก็รู้กัน ô phải co tiếp ba hay sao lan rồi nè แต่ร้านตรงนั้นร้านผมเชื่อไงร้านนั้นเด้อ hai tờ bong chỉ nẹm miên đạch đạp ไอ้ขัดจะเลยด้วยได้ nhưng mà đắng nhọt khó là bỏ anh vô mà tôi vô tôi lụa lươn đây nhưng mà nhập tới thơ ca phong ngày nâng mê nhưng sụp phô thang phong liên đá thôi chặt ba lấy bong thẹn chơi hót ôi thọc tiểu chun poi bong chi tam phải lời che ngọp nó làm thơ đấy 哎呦我的 ปลา 妈！ อะไรเนี่ยนี่อยากจะทำพวกร้านนั้นที่จะถืออันยึดโอ้ยแล้วจอดแล้ว ba nhưng mà đắng rồi ว้าว bong chưa โอ้ยจับได้ว้าว cái bong trong ban nó to lên nhưng mà đắng tê bong trong ban โอ้ยแล้วจอดด้วย
Mai đang lên đó con nè. Alo, anh mà đâu hang ấy nè. Yếu đi mà. Thầy chính mà tôi anh chính mà. Anh nó khéo anh nó một hang ấy đó á. Anh hiện ra chôm này anh khai cái giờ lắm mà nữ ơi. Khai cái tha còn không mấy mau Việt Nam cái đánh quay anh chờ lâu à. Ba cha mẹ là đó. Ba này. Bán bông mình chưa nó lại gỗ lẹ khác. Anh cái chẹt cái sao? Không tôi nói hâm han như anh chứ đó. Ba ngày đi anh một anh mới tới mà đứa thom ra tay em thom ra sao? Chẳng bạn đây thay nhung mình nữa. Anh không biết đứa thom ra. Ngày nay sầm phốt hang, chứ nhung thời tụi nó sát, bữa sát, mày cát. Ngày đây nhiều ra thông mau chở nó bông. Chơi cho cái đóng bông. បាទសួស្តីបងប្អូនមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាននុកនឹងប៉ាទឹកឥឡូវកំពុងតែឈរនៅលើទីតាំងផ្លូវភ្នំពេញថ្មីផ្លូវ1986ទីតាំងដែលខ្ញុំឈរហ្នឹងគឺភោជនីយដ្ឋាន Balloon បាទកប់សេរីតែម្ដងភ្លេង DJ យ៉ាងសាហាវខុសខើតែម្ដងណាអញ្ចឹងកម្មវិធីនៅ Balloon ក៏មានកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរណាមាន promotion ពិសេសមែនតើចាប់ពីម៉ោង 5 ល្ងាចមកយួរថែមមកយួរដល់ម៉ោង 8 យប់បាទវាមានដូចជាគ្រុឌហនុមានហើយនឹងវឌ្ឍនៈបាទចង់និយាយថាបើសិនជា